Iya, tadi karena masuk apa? Hah? Berai. Tadi karena masuk apa? Dikit karena masuk dikit karena berdarah gitu. Tuh, karena lain dikit. Karena lain. Tadi bolong kan? Terus ternyata saya bolong. Apa bolong? Bolong gini loh. Saya bolong orang atau bolong karena saya tak belah. Ada jadi ini. Ya, inilah persembahan joget bubur suling kayu. Ya. Nanti mau beling kayu. Ya, kita Siap. Siap. Ayo, turun. Ya.
Buat begini kan? Alah kurang kayak cenik-cenik kan. Malah ternyata becing-becing aja dulu. Kayak harus siap bete. Pertama joget wani perang sih. Aneh terus siap terakhir. Punya jadi. Kalau bodoh berdenas bodoh kan. Malah pisu awalnya bodoh ternyata nasib bodoh kan. Kadang orang yang main lagi ini, aku cerita terus gitu langsung lain. Tapi luar biasa. Ya. Bicara nyanyi cara nyanyi. Yang punya pekerja situ nyanyi jangan. Buat belum ya? Aneh itu angkat nyanyi bentawang. Malah yang goyang itu ternyata kopling cewek-cewek. Dia joget dapur yang goyang apa batu dacin gitu. Adik batu dacin bilang goyang mengungi kerotak-kerotok. Ternyata itu bukan batu dacin. Apa itu? Anak bikol. Dia bising pada video. Nyinggung. Apalagi bapak-bapak ini ternyata lain. Aneh nonton yang sebetulnya Jepang, yang sebetulnya luar Lumpung, Ya. ternyata dari luar negeri. Negeri. Hello, Mister. Hello. May I have your name, please? What is your name? Hello. What is your name? Oh. Marcel. Apa Marcel kuping? What is your name? Oh, Marcel. my name is Ramasel. Where are you from? Oh, di Ngawi, from Banyuwangi. Where is Banyuwangi and Banyubiru? Nah. Oh no. Where are you from? Oh, Germany. What do you think about me, beautiful? Oh, okay. Beautiful, biu kayu. Beautiful. Hello, sir. Just now you know, just dancer, joget bumbung. You know joget bumbung? Joget is dancer, bumbung is bambu. Bambu is penyor is gandum. Gandungan is meceking. Sekian ada kan? Hello, Mr. and Mrs. I'm a Serengah Wani Serengah Luo. This is our one and this is our Eno. You know Maleno? Oh, setawa aku yang Maleno. You know Maleno? In Bali is ontang. You know ontang? This is panak biku. You know? Oh yeah. You know senawang apa? Oh, the same. You senawang apa itu senawang pogong. Yeah, the same. The same with you. Oh, the same. Okay, thank you. From Germany, yeah, Mr. Marcel. Oh, Yes. Marcel. Oh, Marcel, yeah. Thank you for your attention. Gitu. Thank you. You what? This is a nyonyo. Because Bapak ngerti tahu. Because this different with nyonyo ibu-ibu. This ibu-ibu is Nokia. You know Nokia? Nokia is nongol ketat indah asli, and this is Ericsson. Enak diraba isinya sepon. Nah. You know sepon? No. Yang dia kenapa? You know sepon is kulit batang dan kulit sumping. Betul ya? You bisa bahasa kamu Pak. Mana konsep? Jadi, ternyata luar biasa sebetulnya Dini. Adik kita Orang pekesup pekesiap. siap? Ternyata Dini aduh derai, ternyata aku di tengah. Adik kita Dijoni ngalih tuh mejani sampai punya gedang gede dari pape gitu. Dijoni lakukan apa derai? nggak bisa berdua. Beneran. Suara motor